Ka samla bari pengrup mentagas nginang kong ka arpo tarik yong arjar posau. Kalai lambiang i samla tepkam bani kandu seuba Cyril Wididingdo IAS ubariu sekretari personal badhum. Bandawai ka sarkar ban kentiu ka arta tepkam syakalai posnam. Habakran cekilap tai kubor. Ka samla bari pengrup kelethu bakilai kandu iu sekretari ban panya ka kori jandom. Badai ka notification herki klamyo. Kumta ka samla bari pengrup kalapen pau ka jingsung kandet. Nomor kumnoi ka jing tepkam pulit lada ban permana pajba kat bai ka notification kampat mi. Kat ban nakling ki samla tepkam kilai ban barkar pada ka sarkar ban kentiu ka arta tepkam hadu kalai posnam. Lawan kendua yang secretary dia kumbangi pan himani ki samla ni pan ya ka kori jandam ban ni pan ya ka jin pembet ka age limit namamba ki samla babun jam state indio ban apply kini pan ru ya kata ka notification bagi orang ba kaladan ka notification na ka personal pan ni pan ka copy nama kalami advertisement haru injo dia ka notification jing sisala di ban ni shwa kata reki orang ba dang day under process. So we condemned the kala namamba kiong it is not out yet. I guess you guys heard it. Kiong ba it's not out yet. So kajing kali kadai ba kumno ka notification is not out yet. It's under process. Tamba kakam ka advertisement ka application ka angyan. Ye ni dap yang sesisian ki jing kali tamba nim try syak madru ban ai shisho ki jing tho syak sarkar namamba kanye ka jawab di ka response na ka sarkar ngim sutho umangi ong bangis no hi ka sarkar bagi persya ya ka jing kiu jogi sana ti dakim ai hi ka kore jandam ti ngim sutho ban ki geisha kan kata dekai jing le ka sarkar ti na kalian jongi marsin yo i ya ka advertisement ni la le ka pala hi ban mi ya ka jing temben mereka sampai ki menta lor galadon kata ka phone ka bahia ha ka notification kam don te kampat don dia kata ka dega bingok ke dia ki samla ro khmat ki kwa don le ni ke ka shong sa ke den ka pamno ki pen mi shwa ka ya ka application ka ni de kata ông bà ini pas graduate ini mana apply tanya saya lagi di sidang penjeni di bawah pas graduate maka dari pemula kan bangkot formal kata kayak saya di yang kita ini ingin apply tanya saya tinggal ya iba oh kita ikut sama iba ladak graduate tambah ban apply ke SI kalau nggak baik tan ini nomor ba disutu i kat kubor em baki ki bamla banai kori jandam ki shisha ke baru hi bam pemi era kasar kan yu hi kapan kan bam dan cembakla te katang ki video dan ben tak tahu ini dan kori jandam dia tak tahu ini ang ba it's okay ti ang dan kam tani kata jandam ben hindrai ba kim tre ban pembet te iwan ba nong ken ba kunu hin kala hakka dam ka notification ini pan hi mentan notification hindrai baki kata hi kamen te hindrai ki ang ba it's under process kumahakannya i sa prestun ro i omba ki suspend ya ka application day na ka bangyo permission na ka election commission tade hado kitri mga ko conduct na do khatsan march kila la ti ban shim pa shi banai shwa bale ki shim long ya takum ka organize ti ka sarkar ro kamna ban sho long phila di krishna ka ro te umno kan pin break ka ro long long me ka samni se umno tin day ro breakfast ti ka pa bang sa ko dia kita hingi expect bahkan macam notification day bangun dia kita ingin apa yang akan writing ingin apa update yang ngimpat sini yang terayangnya maka kita pun kapus SI India kita berhidup kamu tadi kena apply dia itu dia minta dia dapat yo iya ka origin dam ilong ibat sini mo makin kita sebelah ini manginin na siya ay namyo ito kuri dyan ng tikamot ako diken katahi kajing budget yang niki yakasarkar pakin penino ya kuri dyan ng ikwa tangi katahi laban day tangi kanika one time nung namatang should have hit ka COVID nang should have hit at least hindi man suto again the government should not act like it's against us there it should be for us ken tinila ongki samlaba do it for us the balay but can keep it there ya kata kajing subat ya nang ngawai ay tambah ki la mislead pala dia kisamla na bastang la yang kaplahi na bastang tambangin ko aban nong bangi de persya sarkar ni ko apat baka sarkar kam persya than ke ni kisamla katahi no ba ka notification day kam ni haba ka advertise kala jabut dia second lipat ni kali yang ya ka
ya ka kurijendem kilaan yang banai tiki ong ta ban bu ta kho ya kata ro nin bu tamba one time relaxation because of covid play kan kan ya kata nanti cuma kini ya chusho tangban yo ya ka kurijendem Iya kinisyan, ngelapan, pengilapan ba, jadi relaxation ngelapan. Hindi hai yang ba, kila mana play long dagado ka kam kata gada itu yang nging atrai tagi ki kam tu bolong. Ni kemong ban nama play tagi kwa iki din bakin release, alis ban ai relaxation ma. Laguno life program ni pan, ni on life program kalau biang yang menggunakan kam kena fitness, life program tu fitness ni you. Ada yang mungkin kata fitness, ada yang ingin lah mereka ada latih dah tu bang dan kita kawan lah. Plus nanti ni pan yang bah hilang mau ban ada ini ka, long ban ai seran mau ini lah ban kecil dari senam, aduh mereka long yang lah. Mai juga bayar di sono ya sokar bagi kile kendut kilong kile kendut leman lah di penher di pun sebelah juga sedau anjing siapa juga yes asam level siapi sama tidak lah depan air mantai tulis penuh mantai iwan pan yang katakan mantai